aya basi nongeye kubaha ikaze kuri YouTube channel yanyu ya TAVO Entertainment. Akuye umunsi no kungugu tukinjiye atagutinda dutanguranye n'ahantu wa mansurira baratwereka hari umukobwa ariko arakoropa kwa kundi bazindutse kuja gushaka akazi ukora amanwa n'injoro. Umukobwa ariko arakoropa mu ijoro, akora amanwa n'injoro kugira ngo n'undi ufaranga two kwifashisha mu buzima. Urabizi nawe abantu baba bagishakisha, barakwereka umukobwa gikoropa. Hari umuntu yaje ahonyora igikoropesho ciwe arangije aramufata muko niko nuko ngo twatangi do. Umva amazina yawe nayahe? Kubwira amazina yawe. Jekindeke nyakubahwa, ndakwinginze umbabarire ntungore, je ndi mu kazi kanje, je ntabwo ndi umukobwa yigurisha, umva jewe hano hantu nijyame ndahinjiye, waza tukajana mu cumba nje nawe? Oya pe, je ndi umukubuzi, ndi umukorofyi, je ntabwo ndi umukobwa yigurisha yakira abashitsi. Bisa nko umugabo aje guhiga babakobwa bakora ngaha nyene bamwe bicuruza nijoro ngo bararane. Mukobwa akigenda arunda ko amazi yo gukoropesha undi umugabo biboneka ko yambaye imyenda izimvye cane, bisa nko ari umukire, arunda ko amazi umukire. Ndakwingize Mr. Kopa, ndakwingize no kurumba babarire pe, ntabyo nari nabonye, ndakwinginze umbabarire pe, bibaye. Mukobwa yariko arakoropa arangije agiye gusesa amazi hanze, ayasesa ko kumukire. Bisa nkuko no mukire ari bosi wino bare wakano kabare do. Umva guhera ubu ngubu hari umuntu numvisa gukeneye, n'umukire cyane kandi yatwishiye amafaranga menshi cyane, aragukeneye mu cumba ciwe, akeneye ugende umutambire. Akeneye rero uburagena umutambira apana kuryamana, se kuryamana gusa, uzi amafaranga yanyishuye. Umva ndakwinginze Mr. Kopa, je urabizi ko nakwatsa akazi ko gukoropa gusa nta bindi, ko kugira amasuku mwinonze urabizi. Umva kino gihe rero ndakwinginze rabo hinduki, urabizi ko rongo dufaranga dukeya ku kwezi, uzi amafaranga yatwishuye cangasha. Umva Mr. Kopa ndakwinginze, bino bintu je ntabwo nobikora pe, ntabwo nabikora je canzanye ngaha nakazi kanje, ntabwo canzanye ngaha ari kwigurisha. Umugabo we yamubwiye ati mva mukose si ugena ngo muryamane, oya ntugena gusoka mutambira, nibyo yatwishuye. Umva musore ni umukire cyane, ava mu muryango ukize, yatwishuye buri kimwe kugira ngo we ugende umutambire iminota 15 yonyene, mukobwa arumirwa. Uzi amafaranga yaduhaye? Mva mukuntu ukeneye amafaranga canke ntukeneye amafaranga, mukura abizi hano ku kwezi wishuga udufaranga dukeya. Ese wowe wabuze amafaranga yaduhaye? Ese urazi wowe amafaranga uza kuronka mu gihe ubikoze? Ariko Mr. Kopa ndakwinginze, bino bintu sinabikora. Urabizi ko naje gushaka akazi kugira ngo basi ndonke udufaranga to kwibeshaho. Je urabizi ko nagusabye akazi ko gukubura. Umva nimba ushaka gusezera akazi mbwira oya, kutabikora hama kano kazi ugasezere. Oya ndakwinginze, sishaka guhomba kano kazi. Umva ndero nimba udashaka guhomba kano kazi, gena mutambane ya minota 15, ubundi aguha amafaranga hama nawe ugume ku kazi, ubundi nawe ubona amafaranga menshi cyane. Bitaruko rero mukira arangije hamagara undi umukobwa yakarabyina nyine mu kabari. Rana umva nono ca ngaha usohore kano gakobwa, kano ka mayibobo kadusohokera hano hantu, je ndakabwira ico gakora kakanka. Uzi amafaranga umukire yatwishuye, sino kuryamana gusa, mugihe ugira umutambire byonyene, mutambane iminota 15 gusa, aguha amadolari. Uzi amadolari aduha? Kobwa abona mu by'ukuri agiye kubura akazi, kubera yanse gutambara n'umukire. Mana yanje bino bintu ni ibiki? Mbega umunsi mubi nuko ngugu tuwatanguye.
barakwereka umukobwa nibyo atinze umukobwa yemeye kaza kugenda ngo batambane rino joro ariko twamenye neza si no kuryamana n'umusore w'umungagari wakeneye no mukobwa agende agende amutambire batambane iminota 15 gusa hama mwishira amafaranga yongere yishire n'amafaranga bosi wiwe umukobwa nakumaza tubwira ati ntandi mahitamo mu by'ukuri nari mfise byabaye ngombwa ko mfata umwanya ngo ngende ndamutambire ntambane nawe ariko mu by'ukuri sinarinzi cari cihijuje inyuma c'uwo mugabo ese unayibaza ngo ese uwo mugabo mu by'ukuri agomba iki kuko yahisemo jewe kandi hari abakobwa benshi bobo banabimenyeye je nta nivyo menyereye no gutamba mana nyagasani kumbe n'umukobwa nta nuko anazi no gutamba dore umusore w'ingagari yashitse ari mu cumba umukobwa nakumaza tubwira ati amazina yanje mayitwa Neri umva uko inkuru yanje Rukundo yatanguye ino ni inkuru yanje y'urukundo katurore dore sasa umukobwa yagiye yumva n'ubwoba ngo mama wagiye gutamba kandi no umukobwa yatubwiye ati mu by'ukuri nta nibyo nzi gutambye niba ko baransaba ariko nta kundi nari kubigenza kubera ko ni nanka nari kuhomba akazi nari kubara akazi nanje atakandi kazi mfise mu buzima bwanje atara gukore amasuku barakwereka umukobwa atangwa gutamba ibyo atazi nyene zakiruwa nzinzi gutamba ibyo atazi nawe ndebere mva muko nyigira nyigira kutambira kure iyo sinkubona umukobwa atangwa kumva ubwoba yumvise igisore kiyo kiramubwira ati nyigira iyo sinkubona umukobwa yumva amasoni haranga no kumuraba do kobwa bamushoye mu bintu atamenyereye mu bintu atanabyazi yojuju dore umukobwa nawe atangura gutamba za ntambo kwa kuntu utamba nyine wikura bivuga ati nakwingize no kuri mana mfasha iminota bampaye ihere ubundi nisokire hano hantu muko nyigira nawe ndabire gisori mukimuzi byati muko nyigira pana gutambira kure sinza kwishura bosi wawe na wewe musore n'ingagari ariko mukubwa baguma bavuga ati sinzi impamvu uno mukire yahisemo jewe kandi hari abakobwa benshi mva muko je nayerekena ndakuraba kuko udashaka kundaba mu maso kuki utaguma kundaba mu maso umva wendazi wewe wanyishuye kugira ngo nze ntambe ntiwanyishuye kugira nze nkurabe mu maso yawe mva mukore je bino bintu birandambiye kuko nayerekena ndakurambona we ntabwo uzi gutamba mbona gutamba si ibyawe umukobwa arangije abona umusore arahagurutse mva muko byarantangaje cyane kuba nakubonye utandukanye kuva na mbere muko nakurabye mbona uratandukanye kuva na mbere musore mana nyanje musore bisa nkuko azi no mukobwa biteneri mukobwa arumigwa kumva musore anamuhamagaye Alexi n'umukobwa aramusubije ngo Alexi musore amubwira ati biteneri mukobwa nawe ngo bite Alexi ariko musore aramubwira ati kuva kera ndabye n'ubu ngubu mbona warabaye ubutandukanye mbona warahindutse cyane umukobwa atangura kwibuka ibihe byiza baciyemwo we nawe mukubana nako atubwira ati mu by'ukuri cyo gihe ntaramukunda nawe akankunda ndetse twari mu rukundo ariko byadutandukanije nibyo pemba baje mu buzima bwanje nibyo byampinduye mu by'ukuri narahindutse mukobwa yibuka kumbe baranakundanye uno mukire baranakundanye kandi uno mukobwa twabonye neza ko ari umukene hanakubura muri bare muri za bare mu bubyiniro ariko umusore n'umukire baramuzi cyane ko afise n'amakampani ariko biratangaje kuba umukobwa bari bakundanye n'uno mukire ariko umukobwa basigaye yikorera
akubura ubuzi bwo muri bare mu kabyiniro bwo mu bubara ku musore akiri umukire biratangaje cyane se byagenze gute katurore umva waje ngaho uje kungura nico cari kikuzanye kuba waje ngaho uje kungura oya neri oya birahagije kuba nsanze ari wewe ewe uzi ko nako nagutambira mvuga ati basi n'uyundi reka ngutambira abwi iminota yanje ihere ubundi nigire nimanyikana ku kazi atangura gutamba oya neri hagarika ibino bintu cise nakuzanye ngaho ugira untambire umva nakuzanye ngaha ngoma ko tuganira mwibanga atabantu batwumva ariko bino bintu nibiki Alex urabona je nawe twaganira ibiki umva ndakeneye tuganire iby'urukundo biri hagati yanje nawe umva oya ishwi nta by'urukundo biri hagati yanje nawe ishwi da ibyo by'urukundo nibiki ibyo bimaze imyaka 10 yose byararangiye urazi nawe kwezi imyaka 10 yose waransize umutima wanje urawushwanyaguza kubera wewe none ubu ngubu bashaka ko tuganira ibiki hagati yanje nawe umva byararangiye umva neri kumbe no musore yafasha tumira no mukobwa yishura amafaranga menshi ngo aze mutambire kumbe ntiyashaka aze mutambire yaragoma kuba yaga mwibanga kuko nta mwanya yari kuronka ubwo guhamagara no mukobwa ngo bayage kuko boss we ntiyari kumwemerera yajirira yameze nk'umukiriya umva ndakwinginze mbabarire ko byabaye ku rukundo rwacu ndakwinginze mbabarire kandi umusore yarabya abona neza amuhamagaye umukobwa avuye ku kazi umukobwa wo ntiyari kwemera ko banabonana ariko umusore yacaca mwino nzira kugira ngo abone uno mukobwa kugira ngo arabone uno mukobwa babashe kuganira umva mu by'ukuri ibyabaye byose muri aka kanya no bihindura oya pe hagarika si wansize njyenyine ubu n'ubwo uravuga ati ngo urankunda oya hagarika umva uracari mwiza neri mukobwa yitwa neri musore nawe twamaze kumenya ko yitwa Alex umva nkuko nanje nabikubwiye cagihe nungu ndacabikomeje ndacagutekerezaho kubwa rareba wewe ntekerezaho umva ikindi ndagukunda oya shwi hagarika ivyo bira uza amagambo wambwira ngo ntiwubaho utamfise ntiwampevye mukobwa akuyumva amagambo ya Alex akira mubwira ati ndacagutekerezaho ndacagukunda ariko umukobwa wewe nta nuko ashaka no kubyumva bisa nk'uko Alex yababaje no mukobwa cyane umva nagukunze bimwe byo gusara ariko nawe ntibigeze unkunda uzi ukuntu bijyana gukunda umuntu nawe atagukunda birababaza byumve neza ko bibabaza ariko nawe ndagutahura pe ariko simbona uburyo wangije umwanya wawe ngo uje ushaka ngo je nawe tuyage pe oya ubu ni nk'amafaranga wabayangirije iki kandi weke neza ko umusore yatanze amafaranga menshi kugira ngo bamuhe no mukobwa aze mutambire ntiyarashaka ko aza mutambire ahubwo yaragomba ko aza bayage mwibanga aronka uburyo bwo kuyaga n'uno mukobwa umva ariko byose narabimenye ko abavyeyi bawe aribo babigukoreye naramenye ko byose ari abavyeyi bawe aribo babigukoreye bavuze ngo kaya gakobwa nagakubuzi nagatindi nagakene ntabwo gakwiranye n'umuhungu wacu ntabwo koba kakwiranye n'umuhungu wacu ngagari kaya kubaka gakene kagatindi oya umva rero nawe ibyo bagukoreye urayibona kandi nawe urabona neza ko ari ukuri je ndi umukene ntabwo nkwiranye nawe nguko twokundana umwana w'ingagari urabizi ko abavyeyi bawe aribo bakubujije ko ukomeza ukundana nanje bavuga ati je ndi umutindi je ndi umukene ngo ntabwo nkwiranye n'umusore nkawe kumbe ubu ngubu turamenya impamvu
urukundo rwabo rwahagaze ni kubera ko abavyeyi ba Alexis baritegereje no mukobwa babona nagakobwa kakamayibobo kagatindi agomba kagakene kataramenya gahunda y'ubuzima bavuga ati mungu wacu ntabwo yashakana na kano gakobwa kataramenya ubuzima ubundi buno bukobwa si bumwe bwigurisha katurore kumbe niyo mpamvu abavyeyi ba Alexis batemeye no mukobwa bavuga ati no mukobwa no mukene nakuntu yo kundana n'umuhungu wacu nakuntu yo kundana n'umuhungu wacu barakwereka umukobwa yatashe no muhira yaciye ava no ku kazi ariko umukobwa komeza atubwira ati mu by'ukuri sinarinzi impamvu nakomeje ndi nyene mwino myaka yose ariko nkaza mbona mwino myaka haheze nyuma y'imyaka 10 yose Alexis ariho aza kundondera byaranshanze cyane barakwereka umukobwa telefone irasona umva muko wirukanywe ku kazi ubungubu nejo ntuzotonde ku kazi ubungubu byarangiye wafashe twara umukiriya wacu atanukara natwishura uramutwara mu rugo rwawe kugira ngo aza gukwishira amafaranga yose abari wewe yatwara wamutwaye kugira mu ryamane we ntabyo nigeze nkora umva muko ibyo ngibyo kurambwira byose n'ububeshi uri kumbesha ndabizi kurakora cyane kugira ngo uhige amafaranga rero ni impamvu watwaye umukiriya wacu kugira umutware mu rugo rwawe oya no kunda kwinginzi sinabikoze muko bingi wakoze uraza kubyicuza nuko kurambesha uraza kubyicuza ubundi wasobanurira iki mfa ndakwingize ntuko penda gusobanurire sasa dore no gukaza umukobwa arirukanywe mukobwa cagiye cyasoka bivuze ko na Alexis yace yigira atanuka bice n'amafaranga ariko boss we yatamwe kuvuga ati muko byose ni wabigize ndabizi ko akora akora cyane mwino minsi kugira ngo uronke udufaranga twokubeshaho ariko ico nzi coco nuko wafashe umukiriya wacu burangije uramutahana kugira ngo aza gukwishira amafaranga menshi amafaranga yo yari kuduha n'amafaranga yari kuguha ucu yatwara cari mwe wewe kumba umukobwa nta nibyo yigeze akora cagiye mwibuke neza ko umukobwa yaciye yisokera nta bindi byabaye bakiraho umukobwa yumva hari umuntu akarakumanga ku muryango kugurura neza mukobwa abona ni Alexis mukobwa aratungurwa mana yanje bino bintu ni ibiki kwirambaho ni ibiki mu by'ukuri bino bintu sinabyizera umva ungomba hiki mu by'ukuri mbwira ungomba hiki umva nakwinginze nagukwirikiye kugira ngo nze ndagusobanurire buri kimwe umva ariko Alexis cibyo yakubwiye nukuri ese ukene kuri kwahe Jina kubwiye ntabwo nshaka mu buzima bwanje ubungubu ndihagije umva maze imyaka yose 10 yose ndi jenyene kandi mbaye ubuzima bwiza jewe undeke rero uranyumva jewe undeke nta kintu mbona wamfasha mu buzima bwawe ntaco mbona wamfasha je ndeka kuko buri kimwe cyose je ndacitaho jewe ngubu mbaye mu buzima bwiza ariko kuva utanguriye kuza mu buzima bwanje buri kimwe cyose gitanguye kwangirika kubera wewe rabungunza nabuze nakazi banyirukanye ku kazi ngo nije nagutwaye ngo ntibabishuye ngo nagutwaye mu rugo rwanje nguze kunyishurira ngo nze turyamane nje nawe waba ni ibintu wankoreye umva oyaye mu by'ukuri nyumva haje imyaka myinshi ndiko ndakurondera ariko narakubuze navuga ati mu by'ukuri warazimanganye higunyire narazimanganye nyine uzi ibyo wankoreye bijya bintu wankoreye n'umuntu ari wese ubimukoreye nawe nyene yaguhunga umva rero bya byiza usotse mwino nzu yanje kuko je sinkene kuganira nawe ko mbona ndiko naganira nawe buri kimwe cyose cangirika umva cyambere umuryango wawe urakize mwe mumura bakire mufite amafaranga kandi nawe ndabizi ko ufite amafaranga ubundi simbona impamvu ubwo munyiruka ngaho inyuma ese ungomba hiki
hari abakobwa benshi bafite n'amafaranga magana mukakora ubukwe bw'ababyeyi bawe banabikubwiye kumutokundana n'agakobwa nkanje kinereka adafite amafaranga kagakene urangije nawe urabumvira urandeka nawe muri kano kanya nyuma y'imyaka 10 yose ungomba hiki haheze imyaka 10 yose baratandukanye umva byaba byiza rero usohotse ukamvira mu nzu yanje umva ndakwinginze mu by'ukuri byo nakoze kiya gihe narahubutse kuba narumviye ababyeyi banje ntamanje gutekereza uhubuka umva ndakwinginze ubu ngubu ndakeneye kubana nawe ndifuza kubana nawe ubana nanje nukuri ndakwinginze mbabarire kubyo nakoze ubu ngubu ntanguye kuvumbura ko nakoze ikosa kuba ntarakumviye kiya gihe nkumvira ababyeyi banje bako barambwira nzohiga umukobwa ava mu muryango kiza ufite amafaranga birahagije nuko rero nabikubwiye umva ubu ngubu waracererewe rero waracerewe iyo ukatakiri kare nari kukugirira imbabazi ariko ubu ngubu waracerewe ariko sinacirewe cyane kugukunda nakomeje nkukunda kuva cagihe oya nakare wambwira ukuntu woba utamfite ko wabayeho utamfise oya jibyo ngibyo rero ntabwo je mbyitaho ubu ngubu waracerewe umva basi mu by'ukuri ngira ngende ariko ndakwinginze mbabarira buri kimwe cyose nagukoreye basi nyemerera ngende wampaye imbabazi kubwa buri kimwe ndakwinginze mbabarira biraboneka neza ko Alex mu by'ukuri agikundira no mukobwa nawe nyene suko yamuhebye ngo niko yatamukunda oya kubera ababyeyi biwe gusa bavuga ati mungu wacu nta kuntu umukundana n'akayakobwa amafaranga agafise umva ndabizi muri kano nyangira ngende ariko ndakwinginze mbabarira ngende basi umutima wanje atana kimushinja kuko ubu ngubu maze imyaka 10 yose umutima wanje ushinja mvuga ati narakubuze mu buzima bwanje pe mama igitabo canje kiri hehe ako kanya Alex akimusaba imbabazi n'umukuba atarazimuha kumbe mukobwa afise n'akana kaje kavuga ati mama igitabo canje cyo kwishure kiri hehe bite mwana kana do kaje kamagara mukobwa ngo mama bisa nkuko umukobwa atari umukobwa abwo ari mama w'umwana umva wurinde kana kabajije no mugabo ati wurinde bikumwe na mama wanje mwari no joro wurinde umva jewe ndagiye ubunyene none aho ngundi atashe amva mwana wanje aratasha abonyereka ndamukingurire pe aranatasha dore ukuntu uno mugore ko nareka aramwirukana kumbe si n'umukobwa harubwo n'umugore abo ngo barafise n'akana mva mwana witwa nde izina ryawe ni iryahe bwira Alex niryo zina ryanje mana nyagasani hama nawe witwa gute Alex biramucanga musore yitwa Alex abajije kano kana muti mwana zina ryawe ni iryahe witwa gute je nitwa Alex dore sasa umukobwa nako umugore mu mbabarire umukobwa arabyumva yumva urugabo rukomeje ruganira n'akana kiwe bisa nkuko urugabo rudashaka kugenda ngwiki nanje izina ryanje banyitwa Alex nanje izina ryanje nitwa Alex mbe ukuntu turamazina amwe byiza cyane kukubona byiza nawe kumba umukobwa afise n'akana kana karishima cyane byiza nawe kukubona rero byiza wari umushitsi ibyo umukobwa atashaka ibyo umukobwa adashaka dore biriko biraba dore sasa na Alex atanguye kubaza akana mwana ufise imyaka ingahe ejo nzoba nakwijije imyaka 10 ejo nzoba nujuje imyaka 10
Alegisi biramucanga kandi wibuke neza ko Alegisi mu byukuri batandukanye n'uno mukobwa haheze imyaka 10 yose batandukanye n'uno mukobwa kana nako kavuga ati ejo nzoba nujuje imyaka 10 ejo nzoba nujuje imyaka 10 nawe ufise imyaka ingahe ariko ntumbwire neza ko ufise nawe imyaka 10 ngo tuce dusa n'imyaka kuba twaseshe amazina nta kuntu twa dusa n'imyaka ufise na kuntu wocumbwira ngo nawe ufise imyaka 10 ufise imyaka ingahe rero oya mu byukuri je nta myaka 10 ufise je ndayirenza ariko umusore hari ibintu yumvise dore sasa umukobwa yumvise ibyo umusore karabaza kandi ibintu mu byukuri umukobwa atashaka ko umusore amenya musore hari amakuru atanguye kuvumbura umusore ntiyarazi ko no mukobwa afise n'umwana ariko uno mukobwa ntabwo yarashaka ko amenya byerekeye urugo rwiwe yereka arabimuhisha umva mwana ndakwinginze ja kuryama go mama kwe ku mukobwa ibyo atashaka ko umusore amenya umusore atanguye kubimenya umusore acari muri kabaza ariko umwana ndamaze imyaka ngo ejo zo kuziza imyaka 10 kandi nawe nzi neza ko heze imyaka 10 tutabonana ariko umusore byamucanze ariko mu byukuri hari ikintu nipfuza kukubaza cerekewe n'ujya mwana si umukobwa wanje oya ntabwo ari umukobwa wawe si umukobwa wawe ujya mwana n'uwanje yari umukobwa wanje kandi njenyene Alegisi arumigwa Alegisi yatanguye kubaza ngo ujye si umukobwa wanje kuba Alegisi yahuje neza izina ryiwe ry'ujya mwana yitwa ngo Alegisi kandi ejo azokuziza imyaka 10 Alegisi yaharuye neza abona n'igihe bayirukana n'uno mukobwa haheze imyaka 10 Alegisi nawe atanguye kubaza ngo ujya si umukobwa wanje umva kandi kinene nakubwiye ndakwinginze sohoka nonaha umukobwa yarakaye bisa nkuko ano makuru Alegisi yamenye uno mukobwa atashaka ko yamenya ko Alegisi amenya ano makuru umva ikindi kandi je ntabwo ubu ngubu nkushaka je n'umwana waje kandi jewe n'umwana wanje tubayeho mu buzima bwiza nta kibazo pe ntaco bintwaye ubu ngubu Alegisi byamucanze cyane umva kandi ikindi haheze n'igihe kirekire nje nawe twaratandukanye ubu ngubu ahubwo tangura ushire mu mutwe ko jewe nawe tutazinanye pana kuzuraza mu rugo rwanje wibarisha kana kanje wikatisa mu rugo rwanje uya ibingibi ntabwo mbikeneye sohoka kubwarangije yugura n'umuryango sohoka nona tagutinda sohoka umva sawa nta kibazo ngira nsohoke mama uri hehe mama kwenda kubuze mama byanse ko nsinzira ntari kumwe nawe akana mucumu kari guhamagara mama uno mukobwa afite n'akana ubu ngubu yitwa mama n'umubyeyi w'umwana ariko Alegisi arayibonye neza kuno mukobwa atabayeho ubuzima bwiza abayeho mu buzima bubi n'akana bari mu bukode inzu barakose umukobwa nabwo azinduka aja mu kazi umwana nawe azinduka aja kwishuri kandi ubu ngubu Alegisi yamenye neza ko umukobwa ku kazi bamwirukanye ubu ngubu atanakazi agifise mu byukuri ariko Alegisi arangije atora imfunguruzo z'uno muryango Alegisi arangije acaho barakwereka mu ijoro mama ari kumwe n'akana umva mama kwishuri no musi twize ariko mama w'umwana ntabwo anezerewe cyane bisa nkuko ari ibintu ariko arahisha Alegisi kandi Alegisi nawe yatangiye gutoza amakuru yipowe mu gatondo mubyeyi yarabyutse abona akana kiwe ntabwo bari kumwe
abona kana kiwe ntabwo bari kumwe. Yumva muri saro hari abantu ko baravugirayo. Avuga ati isabukuru nziza, na isabukuru nziza ndishimye cyane. Akana bakagira isabukuru, ese ninde akagira isabukuru? Kana kishimye, hari umuntu ko araganira kumbe ni Alexi. Wibuke neza ko Alexi yatoye imfunguzo ejo agira atahize umuryango. Bivuze ko yaje imfunguzo arangije yugurura umuryango. Arangije abyura nakana. Aragatungura, areka akagirira isabukuru. Sabukuru nziza urakoze. Akana kishimye cyane. Umva nigiki cyo kiraja mbere hano hantu? Habaye ibiki? Mama Alexi pe. Umva mu by'ukuri mubabare cyane kuba naje ntabamenyesheje. Mumbabarire pe, ariko nashaka gutungwa kano kana. Nta kindi kintu cyari kinjanye. Nta kindi cyari kuzanye. Mama warakoze cyane kumpuzana no mushitsi wacu. Warakoze cyane. Ndishimye cyane yarangiriye isabukuru mama. Habwo warakoze cyane ko warampujije na Alexi. Uzi ko dufise n'amazina asa mama, n'amazina ya Charasa. Je nitwa Alexi nawe yitwa Alexi. Kana mwishimiye. Kana kishimiye Alexi. Alexi n'umukira afite amafaranga yakazaniye buri kimwe. Akana ngo kishime. Kana kishime kuko Alexi nawe nyene yararebye. Abona mu by'ukuri akana kazokuzuza imyaka 10. Kandi abona ko na mama we bamwirukanye ku kazi, ngo atana amafaranga afise yo kunezeza kano kana, yo kugagurira amakado amakeki. Umva ja mu cyumba rero, hari ikindi kintu nkufitiye nzakukwereka uyu no munsi. Hari ikindi kintu nzakukwereka mu buzima bwawe uyu munsi tugeze ubona kuva na mbere. Kana gacaho kiruka kanezerewe cyane. Kana gacaho kiruka kanezerewe cyane. Sa mubyeyi kureba neza. Abona Alexi yakoreye buri kimwe kana kiwe. Abona Alexi yakoreye buri kimwe kana kiwe. Mu by'ukuri pe mumbabarire je nikundiye akana. Je nanje kwirebera akana ntabwo narinje kuraba mwebwe. Kuko arazi ko n'umugore yumvise Alexi yaje kumuraba. N'umugore ararakara cyane tutanga ko no kumwirukana. Ndabizi ko aruje kuraba kano kana. Kano kana kanje. Umva mu by'ukuri ni keza. Kandi turanasa. Dore sasa Alexi atangwe kuvuga ya magambo. Uno mugore yang atifuza no kumva. Alexi ariko arayavuga. Umva wewe ntabwo uri umuryango wanje. Kandi ujya mwana wanje ntabwo asa nawe, nta n'umuntu numwe asa wo mu muryango wanyu. Ujya mwana ni uwanje njenyine, nawe ndebera amagambo ariko arabwira Alexi. Ujya mwana ni uwanje njenyine. Umugore nyine wakayitira kana kiyo ati nakanje njenyine, nta n'undi umuntu tugasangiye. Umva bya byiza pe ndangiye, ngiye pe. Nkabasiga mwenyine mwakora icyo mushaka. Ariko mu by'ukuri jewe ntabwo narinje kukuraba. Narinje kuraba kano kana. Nagakunze kandi turanasa mu gusore. Akomeza avuga ati kano kana turanasa. Mama mfasha gusiga ano makureri. Ndaguma gusigisha no makureri mwikayiganje mama mfasha. Mama mfasha pe. Mama kandi kindi shaka ko ari gisaba ari wamfasha. Jesse shaka ko wewe wamfasha. Mama wiwe yaramwirukanye yari kariyukana wono Alexi. Ariko kana karaje kavuga ati mama ndakeneye umuntu ansigira amakurere mwari no kayi. Mwana reka nagufasha. Oya je ntabwo shaka wewe, ngomba ko Alexi bari wamfasha mama. Alexi nabonye no mushushanyi mwiza, aracapa cyane, arashushanya neza cyane. Sawa rero muya gucapira. Ariko umugore biramujya, ntabwo nabikunda, ntabwo nuko ashaka. Nuko umwana wiwe bumana n'umwanya bari kumwe na Alexi. Nta nuko abishaka. Kandi bisa nkuko n'umukobwa hari ikintu ariko arahisha Alexi mu by'ukuri. Umva ushaka reko nagukorera iki? Ushaka dukora iki? Ducape ibiki? Barakwereka umubyeyi. Yarebye umwana wiwe, abona atangwe kwishimira Alexi mu by'ukuri. Wabonye Alexi na wamureye abantu muri wabonye umwana dusa. Kandi neza Alexi we yatangwe gukekeranya avuga ati uno mwana wasanga ari umukobwa wanje. Kandi wibuke ko neza ko Alexi yinjira ngaha yabajije nakana. Umuti mwana izina ryawe ni ryahe?
ngo izina ryanje nitwa Alegisi imyaka nayo ejo nzoba nakwijije imyaka 10 ejo nzoba nujuje imyaka 10 kandi Alegisi yaciye atekereza neza yibuka neza ko batandukanye n'uno mukobwa haheze imyaka 10 yose baratandukanye kandi akababona nakana kujije imyaka 10 Alegisi rero yatanguye gukeka ibintu tanguye gutekereza ibintu kandi akababona nukuri yakaragera kano gakobwa akababona mama wako ariko aramwirukana cyane adashaka nuko bovugana atanashaka nuko bigirana n'uno mukobwa nakano gakobwa mugore nakomeza tubwira ati mu byukuri narabitegereje ica nari babiri mu byukuri nkuko Alegisi yabimbwiye ngo barasa bari basa mu byukuri ndiko ndabitegereza bari basa mu byukuri byarantangaje cyane kubona umwana wanje kino gihe cyose giheza ata muntu numwe yishimira ariko nkaba mbona Alegisi we aramwishimira byarantangaje cyane nararebye mbona na Alegisi yambaye impeta nigeze kumuha nyuma y'imyaka 10 yose nkabona Alegisi aracambaye impeta namuhaye ayimaranye imyaka 10 yose byarantangaje ariko mu byukuri ndipfuze muri kano kanya ko nobwiza ukuri umwana wanje na Alegisi bose bakamenya ukuri mana nyagasani bivuze ko umugore hari ukuri ariko arahisha hagati ya Alegisi na kano kana Alegisi akanagasiga ibintu nyine akavuga ati wabonye bakaneze kukana kakunze Alegisi umugore yabireba umugore akishima ibyishimo bikamwica umugore nawe kwaza tubwira ati mu byukuri bisa nkuko Alegisi nkimukunda kandi muri kano kanya byo byiza mvuze ukuri kuri hagati ya Alegisi na jewe n'umwana wanje kana kishimiye Alegisi cyane kana kakunze Alegisi bidasanzwe ngo nakwanza tubwira ati mu byukuri hari hazi igihe kirekire ntaheruka gutwenga ntaheruka kunezerwa ariko uno mwanya numva ntanguye kugira ibyishimo umva Alegisi agihamagara Alegisi nyine bose bitwa ba Alegisi bamuhindukiye rimwe bazi nakana kuba yakise ngo Alegisi do kana twa Alegisi musore twa Alegisi avuze ati Alegisi mva mwana wanje sweetie mombe mwana wanje hari ikintu c'ingenzi nyine kukubwira kare mu gatondo nakubwiye ko nza kukwereka ikintu utari ubwigere ubona mu buzima bwawe ariko rero muri kano kanya ndakeneye kukikwereka mama ni igiki Alegisi arabyumva mama ni igiki cyo kintu rero ni igiki umva hari umuntu nkeneye kuguhuza hari umuntu nkeneye kukwereka muri kano kanya ariko mama ndazi ko uravuga Alegisi ariko Alegisi je sanzwe muzi mama kandi ubu ngubu turi inshuti ego umwana wanje ndabyumva ariko Alegisi nubwo uravuga ati ni inshuti yawe mu byukuri Alegisi arabyumva kurareba Alegisi gore bisa ngo agira uvuga ukuri Alegisi ni papa wawe kana karumigwa kuba mama wako kabwiye ngo uno Alegisi nubwo uvuga ati ni inshuti yawe Alegisi ni papa wawe papa wanje mama ni papa wanje Alegisi ni papa wawe kana karumigwa Alegisi arabyumva arumigwa kandi ari neza Alegisi yaratanguye gukeka avuga ati kano kana ko dusa kano kana ko kujije imyaka 10 kandi nawe nzi neza kutotandukanye
haheze imyaka 10 yose dutandukanye kano kana sakanje Alex yaramaze iminsi avyabikeka ubu ngo aramenye ukuri mama urakoze cyane ca kintu kidasanzwe rwanteguriye ndanacishimiye akanabira karenga akana kariruka cyane kavuga ati mama kutigeze ubimbwira kuva na mbere mama kuki wampishije umuntu mwiza nk'uyu nguyu kumva umuntu mwiza nk'uyu nguyu ni papa wanje mbe ukuntu binejeje mugore atangura kurira asaba n'imbabazi Alex kuba atarigeze anamubwiza ukuri kuva na mbere akabana n'uburyo Alex ariko aritaho kano kana atazi kari papa wa kano kana tangura kurira oya nturire nawe rero nturire nukuri ndakumwinza mbabarire n'umugore ariko asaba imbabazi Alex kuba atarigeze amubwiza ukuri kuno mwana ari uwiwe umva nari mbizi abwura akoze cyane warakoze cyane kwitaho umwana wanje ntacyo utakoze ndabizi pe nta n'amafaranga wari ufise ariko umwana wanje sanze ari umwana wanje ameze neza kandi afite n'ubuzima bwiza mu by'ukuri ntacyo utakoze nk'umubyeyi warakoze pe kandi kindi ndanagukunda kandi ndagusabye n'imbabazi na jewe kuba kino gihe cyose ntaraje mbabe uruhande rwanyu mbabarire pe Alex ni umwana w'umukire Alex ni ingagara Alex afite amafaranga barakwereka nyuma y'iminsi baragiye kwifotoza n'agafoto k'umuryango ubu ngubu uruzuye umugore nawe agakomeza tubwira ati mu by'ukuri hari igihe kigera ukumva ibyishimo byawe biragarutse mu buzima bwawe ukumva ibyishimo biraje mu buzima bwawe bije gusubirira kagahinda wari ufise mu buzima bwawe nawe ubwawe bikakurenga ariko mu by'ukuri ndabizi ko bigoye kubabarira umuntu yaguhemukiye mu buzima ariko rimwe na rimwe n'imbabazi zibaho nkuko habaho guhemuka nkuko habaho gukosha nkuko habaho kwanka nkuko habaho gukunda ni nkuko n'imbabazi zobaho n'imbabazi zikaronka umwanya muri ibyo byose naramubabariye ubu ngubu tubayeho twishimye nje nawe kana umuryango uruzuye twasize bagiye kwifata agafoto umuryango wuzuye twe nanje nakeka ko uyu munsi nuko nguko agenze nongera gushimira amaze gukora subscribe kuri no channel ni shasha nongera kwibutsa abatarakora subscribe muyikore nonaha kuko no ku munsi weje nzahita mbatamona kandi gasobanuye kurukundo kanaryoshe yari tava nk'ibisanzwe Imana ibaho umugisha ciao